namni tokko hoggaa qaama dhiqatu gaafiin tun gaafii obboleettii teenya takkaan se'a namni hoggaa janaabtaa dhiqatu takkaa'uu heeydii yoo dhiqate qabbanaaf jecha mormaa gad janaabtaan tun irraa buute yaa gabriitti rabbi janaabtaa fi heeydiinis qeensi laal hangi laal goggogina qeensaa takkallee yoo sitti hafe janaabtaan tee hin qulqullooyne janaabtaan dhiqannee beekadhu mormaa gad mormaa ol firraa hudhiisi tanaaf jecha namni janaabtaa fi heeydii xaahara barbaadu mataa isaarraa hanga miilaatti qulqullummaan dhiqachuudha qaba yoonii fi yeroo saniif dhiqachuudhaaf hin dandeenye tayammuma godhuu ni dandeessa yoo wanni itti oowwifatu jiraatte ammoo sababan godhatinii bishaan oowwifadhu hukmiin shari'aa bakka tanatti laaftu sababa godhattee qabbana jettee janaabtaadhaan ibaada rabbii keen abbadin takka hun salaatin